Opštinska uprava Kladovo donela je plan i program popisa nelegalno sagrađenih građevinskih objekata bez urbanističke dokumentacije. Reč je o popisu stambenih, poslovnih, ekonomskih, pomoćnih, proizvoljnih i drugih objekata radi njihove legalizacije. To je u skladu sa odredbama zakona o ozakonjenju objekata. Zakon o ozakonjenju objekata, to je u stvari bivši zakon o legalizaciji. Razlika između sadašnjeg i bivšeg zakona je u tome što zakonodavac, odnosno država, nije dozvolila vlasnicima nelegalno izgrađenih objekata da sami prijavljuju, već će to da odradi građevinski inspektor. U slučaju da nema dovoljan broj građevinskih inspektora, zakonodavac je dao da mogu da se formiraju popisne komisije, da bi se taj popis završio u roku od godinu dana. Od dokumentacije za ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata potrebno je prvo dokaz o pravu svojine, izveštaj o zatečenom stanju objekata sa elaboratom geodetskih radova, kao i propisana taksa. Za stambene objekte do 100 metara kvadratnih je 5.000 dinara, od 100 do 200 je 15.000 dinara i preko 200, odnosno od 200 do 300 je 20.000 dinara. Nelegalno sagrađeni objekti za koje su građani blagovremeno u zakonskom roku podneli zahtev za legalizaciju neće se popisivati, naglasio je Đurović. Predmet popisa nelegalno izgrađenih objekata nisu objekti za koje postoji građevinska dozvola, kao i zahtevi koji su podneti u prethodnom periodu. To je period od 2003. negde do 2014. godine. Investitor ne može da dođe više u prostorijama opštinske uprave, da kažem, i da podnese zahtev, već to mora da radi elektronskim putem. Za to postoje projektantske kuće koje vrše, odnosno podnose zahtev u ime investitora. Posle završetka popisa građani će steći pravo upisa svojine u javne knjige, evidencije o nepokretnosti i pravima svojine nad njima. Vlasnik takvog objekta dobija to rešenje i on posle toga može da pribavi dokaz o pravu svojine, da uradi izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova, uplati određenu taksu i postupak ozakonjenja je završen. Ako se ogluši, ne odradi ono što treba, ići će se u rušenje takvih objekata. Popis će biti sproveden u 27 zona, grad je podeljen u 5, dok su seoska naselja u preostale 22 zone. Vlasnicima objekata upućen je apel da prilikom popisa izađu u susret inspektoru ili komisiji i pokažu traženu dokumentaciju izgrađenih objekata i parcela na kojima su vlasnici i na njima izgrađeni objekti. Po odredbama starog zakona Kladovljani su podneli 2500 zahteva za legalizaciju, a od početka primjene novog zakona Opštinska uprava Kladovo izdala je 5 rešenja o ozakonjenju objekata.